Siyalibingelela ke namhlanje ngolesihlanu nje sesingenile kokuThoba iminyaka iyagijima uyahandra ke azokuphelile ke sizibuza ukuthi kambe senzeni lo nyaka sithotha senzanga lutho siyimpilo yangikhona kunzima bukhona emhlabeni wonke jikelele siyalibingelela ke hamba namachelela lapha namhlanje ke umfana kaNyoni uCline umfana ke 2000 leli lingamangaleli lisebenza lapha liyazi izinto zakudala ngoba namhlanje ke sibona sibukelelwa nguJoe uMandevana uhlezi lapha usibukele ukuthi senza njani. Imana mfana ke vela ku Teboko kunjani Tshisa. Teboko bajola ukuthi ke Tshisa umnyaka ka 1996 lapha ngihamba khona eSouth Africa ngisiyaduma umsebenzi njengabanye sahamba phaka Botswana sadlula sangena ngazathola umsebenzi ke eJozi. Ngisebenze lapho ke hayi lami ngaba indoda sengibuya ke ekhaya ngihamba ngemoto eGP. Efuyeni kwami vele bemphela lo mama engimthanda kakhulu uMelusi umuntu engumziso kwamagama imalume ke bengithanda la esizwana kakhulu kodwa umalume ngathola ke sidala nomnye umntwana engamvele ngimhawukela wayefunda ke lapha ngimchese primary wayesakhula khulile kwathi umalume semvelele njalo selesisu sika malume umntwana lo ngaloke ngimthanda ngabathwala sayizitolo sisiyathenga ngimhawukela ngamtshela ukuthi ngifuna ubaleka la ngihambe la eGoli njalo nje umalume ngamthengela ukuthi adawe kakhulu ilanga lesibili hayi imilwana phezulu komfazi kaMalume lesiso sile 6 months ngasuka ke ngamthanda ke lo muntu ngathi ngeke ngimchiye ngamtshela ukuthi ngelanga sengibuyele eGoli kayimelela ke ezitolo ngizabuya ngimthatha phakathi kobusuku wavuke kuseni ke siya kwale ezitolo yimi kumthatha mbaleka la ngibuya la eGoli umalume wayeselobolile kodwa sethethe umalume wamdala kimi only 8 years ngafika la lapha ke intombi yakoChuma uMagolide ngahlala eGoli wabelethe umntaka malume ngaseptha ukubana mina ngimuyise ngahlala senginjalo ke ekhaya bangidinga bengangitholi wabhala izincwadi balayizela abantu ngabatshela ukuthi ngangibonanga uMachuma uthe ngemva kwesikhathi ke ngacela sembhala incwadi siya kumama ngixolisa ukubana ke uMagolide ngilaye lapha yikuhlala kwami la lapha ke ngamzalisa abantu abazoba yi2 umalume ke Tshisa usichile umnyaka 2012 singakhulumisana kodwa umfazi lokho engilaye ngiyaxolisa kakhulu lala ngokuthula malume enguthandayo ke kodwa ke mina ke umfazi lokho engilaye ngamthanda bona uNkulunkulu wayenikile umfazi lo ngoba nanku silabantwana abayi3 include kwaMalume oyi first born kakwalo ukuthi uyise ngumalume ngimthanda njengabanye abantwana bami laba bobabili uxolele mfana kaTshisa kodwa ke kwangela into engayenza ngiyamthanda ingoma ukhethe zabaningi kwamagaba umfazi kaMalumakho kodwa uthe wena kudingeleke ingoma ehambelana lesihlekana sakho ikakhulu ezika Solomon Skuza nangu ke uMakhumalo yena kodwa nguMagolide uthatha mfana kithi walibona kuphila ngeliphumeli ngelingakashoni wake walibona kuphila ngeliphumeli ngelingakashoni wake walibona kuphila ngeliphumeli ngelingakashoni usuzibeka induna phakathi komuzi wami usuzibeka induna phakathi komuzi wami imoto ngakunika konke ngakunika ifanda kodwa hayi uMakhumalo unyoko mncane kodwa hayi uMakhumalo
unyogomncane kodwa yekela umakhumalo unyogomncane kodwa hlonipha umakhumalo unyogomncane makuwerere khumalo maebabo ungulele udana ungulele udana ungulele wake walibona kuphila ngeliphume linye lingakashoni wake walibona kuphila ngeliphume linye lingakashoni usuzibeka induna phakathi komuzi wami usuzibeka induna phakathi komuzi wami ngingakunika konke ungakunika imoto ngingakunika konke ungakunika ifanda kodwa hayi umakhumalo unyogomncane kodwa hlonipha umakhumalo unyogomncane kodwa hayi umakhumalo unyogomncane kodwa yekela umakhumalo unyogomncane mayebabo makuwerere makhumalo maebabo ebabo Nazi ingoma umoya Solomon Skuza ingoma esithi ke Makhumalo. Sichala ke Dabuko Majoni Tshisa. Yekuzima Tshisa luhlelo ngisakhumbula ke namhlanje. Lingakhohlwa ukuthi uMakhathi making an interview sikhuluma noMakhathi live. Salitshela ukuthi nini ke ya uthi ke ngoDisemba udabuka ibrugo kobulawayo 27 uyabe lapha sizacha interview lezi zele xoxa lathi lapha ke Makhathi lo siyabonga Tsempete vela ke Catherine kunjani Catherine Tshisa mina bengendele cela waqhama isibongo sabo abantu laba ke bangizonda ngangendele ke khona le Harare kulaba bantu ngomnyaka 1997 mina uCatherine okomthombeni ngazala ke lo baba lo abantwana abazoba babili ngemva kwesikhathi sasisebenza nzima nomngami sisilama business ama shops ama grocer phela savula amanye ebhindura amanye emtola shanga saba lenye njalo ke Highfields eHarare wase sifake umngami ngendlela ezaqondakaliyo umngami waphombuka ke isisu wakhala ngesisu simsika samgijimisela kumadokotela bamrefer eParele Nyathwa lapha ahlafika afela khona wafa khona apha ke msakazi kwakhalwa kunjalo kuthe ngemva kwesikhathi beqasa ukungirafula ihlobo zakhe zathi usiko lwabo ukuthi ke mina ke njona kulabantwana kumele ngingenwe ngumna wakhe wayekela mna kazala la kodwa lo mna kazala nguyisi ke lo munye ke umama nganikwa lwana ngoba uthiwa ibusiness yonke kumele ngithathele labantwana nganikwa indoda uthiwa ke uFarayi lo Farayi lami ke ngihamba ngikhaya ukuthi ngikhuluma abazali bami labo malimami labo babomdala bathi kumele ngilandele isiko lawo kamvuma uthathwa ngulowo muntu ukwenzela ke ibusiness labantwana ngagcina ngithandana lo Farayi kodwa vele insakazi kungatsho Farayi lo iqalisene wengani lothando kodwa after sokwana umnyaka waqasa ukungishaya sengumuntu ongishayayo mina ke uB wayengazaka ngishaya ngithola kancane lokho ngaba yimi enthethe wayangishaya kazandlima zisifike lemapholiseni insakazi wahlala ngidinda like that was wangena ke u2000 impilo ngayiphila leyana yabanzima ikucina ke lami sengibaleka elizweni ngingakwazi ngaphuma ngase siyahlala eSouth Africa ngasuka eSouth Africa
ngazofika lapha ke Ireland. Inhliziyo yami ibuhlungu namhlanje ngaluza everything. Abantwana sebakhulile bahlupheka abantu abangokuthi business yathathwa ngumfarayi lo mfazi wakhe. Tshisa asoze ngafa ukhohlwa ukushiywa ke indoda yami. Kunzima ukwendela ngale. Yimi engibhala lapha uCatherine. Ngingapha ngase Ireland. Hey, kunzima Catherine odlule kuko mama. Hayi indaba zangikhona ke amasiko achiyana. Ngicela ke unjale ingoma engikhumbuza kakhulu umkami ingoma ethanda ethi Peace Majensi nxa ulayo. Ngilayo Peace Majensi uSpox Edge. Awafethu nami ngiclever ningangenzi kanjalo. Ingoma uSpox hlatshwa uSpox Edge ingoma sithi peace Majensi. Yeah, Catherine Mthombe nimechale wena. Yeah, ingoma yathi Peace Majensi ke. Kunzima ke ukugara inaka. Lesizwe lokhu kancane nje. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Never monya, hey, topic on never monya. Hey, never monya, hey, topic on never monya. Hey, never monya, hey, topic on never monya. Hey, never monya, hey, topic on never monya.
siyabonga ke uhlelo lomnandi uhlelo ke ngisakhumbula kunjena nje ke sibonga ke nalani ngokusupporteni osiphathisayo lilandela uhlelo lethu. Thank you very much. Lapha ke nxa ufuna ukuthi lijikele lama adverteni liyavunyelana ukuthi lijikele ke ama adverteni advertise khona lapha ke. Siyabonga ke kakhulu kulonke elisibukeleyo emhlabeni wonke jikelele. Kunjena nje ke ikela vele ka Mehluli Ncube. Kunjani Mehluli Ncube ngasesikhathi? Mehluli Ncube uthi bekumnyaka ka 2018 just before elections ke msakazi lapho kwenzeka lenkeme intombi engangithethe ngayilobola ngo2004 yangenzela izimanga. Ndasingabantu esisontayo lonkosikazi wami ngumthanda kwamagama. Kwaba nehunga ukuthi ke unakamntwana ukhona sembona. Kwelanga ngenza ke iqhinga lami lokubana ngithi ngiyaye wanke ngingaye wanke. Yimlwana uphenduka ngisiya ko auntie Loveve ngabe ngibuyela ke endlini ntambama ngamthola ke engekho ngempela. Ngathola ko sisike osebenzayo ogcine ehlezi lathi enketha ehlezi endlini enomntwana. Ngabuza ukuthi bana ke umama uyengakwathiwa ke umama uphumile uthe uya next door. Msakazi ke ngabhoda ke ngahle ngathathela usisi phone ngoba ngasizaba ukuthi uzamfonela. Ngaphuma ke ngachiya umntwana yimi ukubhoda kwami. Uyazi ke kungakhatshana nje lendlini yami ngabona ke imoto iphakile lapha ngumsazi. Khathesi ngama 9 ntambama bona kule moto ephakileyo nje 50 meters le ndawo lapha endleleni lapha ke ungani ke akula zindlu khona. Yimi ke ukuhamba ke ngisihambela ngenyawo nginyenya ngadlula lapha ngithole ke kunzima emoteni. Abantu balalene phakathi kwemota kuyafiwa soze kumhlophe nke ungasakhanda ukwenzakalana. Ngizwe ukuthi kodwa ke imsindo lekhalayo ngabantu ke abagadeneyo besezuseze ngama ngachiya unjalo. Ngese ngakubonayo kwathutsha ke ngemva kwesikhathi ngambona umna kamntwana ewoke chiche esiza. Ngisakaze ngaphelelwa evele ke engaqondakali nenwele zisiyale lale enuka phu. Imoto na driver ebehamba wahla waguqa phansi wagiqika wathi ngicela ungixolele. Ethi Mehlule ngicela ungixolele. Hluli mkami ngicela ungixolela. Asikho lokho ukucabanga okwenzakale ngathi ukhuluma ngani kanti. Wathi asikho lokho ukucabanga sangena ngikhaya. Ngisakaze ngahle ngathi phuma phele. Ngathi ngifuna ukwazi iqiniso lonke ungitshele ukuthi bekusenzakalani xa ufuna ukuxolele. Wavuleka wakhuluma konke ukuthi umuntu lo sebelesikhathi bebonana bebelalana emoteni. Ngomunye ke ubaba ahlangana naye esontweni baze bahambe ngesonto besiya ku conference. Msazi ngithe ngisakhuluma lapha ngisacabanga ngikhala ngabona sewotheleke umfundisi ekhaya. Wabuye umfundisi wechurch wahlala lami phansi wakhuluma engincenga. Manje ke msakazi ke abafundisi bangithelela bangincenga lehlobo zakhe ukuthi ngamxoxe. Into ekhona ukuthi nxa sesingani siyalalana ngiyambona esesenziwe emoteni. Kunzima ukuthi nilale laye angazi ngenzeni imizwa ke iyalokho iphela. Ngoba ngathi ngitshela la wathi sebelesikhathi belalana njalo ukuthi yena uyakholisa ukulala lobalwana ngoba ngathi kakhuluma iqiniso wathi bekholisa ukulala laye kodwa akamthandi ubaba khona uyakwazi ukwenza. So manje ngathi sinqe kunzima ukuthi ke ngenze laye. Yebo kambe umuntu born again Christian kunzima ukuxolela kodwa ngenze njani ngila endlini nomama kubi kimi. Tshisa ngiyahawula yemuncube ophakathi kobuhlungu obukhulu. Ay noma kuhleki kodwa ke indaba leyo ukhuluma ngayo ke inzima kakhulu. Angazi ukuthi ngithini baba. Uthi ngithi mina umxolele ubuyezeni angikwazi. Sikutshelele ingoma ethi xola moya wami. Umoya wakho uxole. What imagination liyana ngiyakwazi ukukhuluma ngani. Hey. Usombona ipicture ngone emoteni. Sokuluthuli baba.
angazi kodwa uclient umathile uthi umxolele continuous normal ngabe le ndawo baba ngoba umzimba wakhe utsho njalo umathile lapho uyambhalela uthi umzimba wakhe lo Joya tani lapho uyavuma la uthi hayi mxolele hayi mina ngithi angazi Kunakele Dukuthela yakhe ngaphezulu Kunakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama Kunakele Dukuthela yakhe ngaphezulu Kunakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Moya wami uyafisa ukwenza kahle Okumhlaba kungehlule Moya wami uyafisa ukwenza kahle Impilo le ayikho lula Kola moya wami Kola moya wami Kola moya wami Hey, Kola moyo wami, Kola moyo wami, Kola moyo wami, hey, Sungama, kunakele, Dukuthela yakhe ngaphezulu, kunakele. Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama kunakele Dukuthela yakhe ngaphezulu Kunakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Moya wami uyafisa ukwenza kahle Okumhlaba kungehlule Moya wami uyafisa ukwenza kahle Impilo le ayikho lula Kola moya wami Na ingoma sechake mehlule inqubeko ayi kuyehlula umhlaba uyehlula mehlule kodwa hey azazi yeah so chonja ngawuxolele make a decision forgive and forget forgive but don't forget or just simple don't forgive baphela ngoba lokho uzidla naphakathi lokho ucabanga nabana phela into liyana is not supposed to be affected psychologically unga affect imizwa yabaleka baba ikubalekile ithi do ichaye phansi and then sukhala futhi so mina ngithi hayi zama ukukhipha engqondweni yakho kuyalimaza fiso Sibanda kunjani matawo ngiyaphila mina ndawuka ke ngapha Sesilobela manje mpala ngise South Africa Tshisa ke ngikhumbula ke umnyaka ka 1992 lapho ngathi ngisesikolweni siseklasini mhla ka 22 June Abana sokubuya komuntu ebhasikile imbizwa ngutitsha ukuthi kumele ngiphume eklasini kodwa ngibuyele ke ngikhaya ngangihlezi ngifundela abanye kukuhle
ngamalo indaba zothiwa ngibuyele-ke ngikhaya ngabe ngisuka lapha siwalker lo mna wami wayenyeke ngemva kwami kwenye iklasi la sokuthiwa kaphumile ihambe ekhaya sabuyela ngikhaya safica sokugcina abantu uhlatshwa-ke emkhosi into yamasa ukuthi-ke kwawuhamba njani ngingaboni ukuthi kwenzakalani yokuzwa-ke kuthiwa-ke umakhelwane wangikhaya omunye ubaba segamule ubaba wambulala esipayeni isidumbu sababa sasilokhu esikhophana-ke esipayeni esebalekile ubaba wangikhona umakhelwane lokuthi ubaba wayemgamulela nangazi kuthiwa wayesithi-ke amahlanga enkomo zakhe watshontshile ubaba emtshela ukuthi utshontsha amahlanga akhe esipayeni wayesaziwa-ke ubaba lo Dube wayitshontsha vele amahlanga atshontsha le nkomo wagamula ubaba wambulala kanjalo ngebhula phezulu wabuhlungu emsakazini umhla ka-22 June 1992 ilanga soze ngapha ngalukhohlwa empilweni yami lapha-ke ubaba uJamela uVodloza athathwa-ke impilo yakhe-ke usathane wagcina sebotshiwe wagwetshwa life in prison laye wafela-ke ejele okuthiwa kuseChikurupi msazi-ke ngiyamkhumbula ubaba uJamela satshiwa-ke nzima umama laye swatshona udlule ngomnyaka ka-2009 ngicela-ke ungitshalenye izingoma enithemba ukubana-ke ingapholisa inhliziyo yami ngithanda kakhulu-ke uSteve Kekana xa ngamthola All I Need Is Here in Africa ikhona yini aha nanso All I Need Is Right Here in Africa konke ngikufunayo kulapha Ooh.
kufuna kuse-Africa, all I need is right here in Africa. Yiko kunjalo nje Fitso Sibanda Matawu, 22 June 1992. That's over 30 years ago. Siyabonga kakhulu ke kuhlelo Ngisakhumbula. Futhi kunjalo esizwe okuncane sikhamba lalo. Experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0220. Yeah, ke lasiphambi ngohlelo ke Malvin Gunda ngawunjani ke namhlanje we Malvin Gunda. Malvin Gunda uthi ke msazi ngikhumbula ngibuya ngizosebenzela koBulawayo kudala ngo1993 ngafika ku-20 ziyathunqa ulimi lundihlupha ngingakwazi ukukhuluma isiNdebele. Ngananzela ukuthi abantu bakhona abantu abalunge kakhulu kwaba kuhle ke ngahlala ngafunda eHamilton secondary yami ngangihlala ke lo Sekuru G. So Sekuru G ke laphana ke yena wayesehle ukufunda ulimi kodwa mina cha sengikhuluma ke isintu. Ngithe kunjalo ke sengiqedwe isikolo ngafunda ngithe ngo97 ngathola ke intombi yakomhlophe engangithanda kakhulu othiwa nguPamela. Ngabe ngithothesa ngikhaya bamthanda umalume. Into yahluphayo ke ngubabami, ubabami wayesithi yena abantu bangapho kabafuni abesindebeleni. Sahluphana lo baba kakhulu. Ngamthatha ngamithisa mina uPamela, ngamthatha kunjalo ngenkani waba ngumfazi wami. Into ezakuthelana ke Tshisa ngangavumela ubaba, ngangalahlelwa ngumfazi omuhle kwamagama. Ubaba wafe ngakhulumisana ilami, kodwa inhlanhla thina saphumelela lo nkosikazi wami uPamela. Ngilaye lapha eCape Town. Saba lezi zinto empilweni, saba lamabhizinisi. Ubaba wathi kamfuna empilweni yakhe. Ucineke sesifa engumnyanga. Umama I never stopped taking care of mama ngoba mama yesithanda. Even ebuya ngapha ebuye ezosivakatshela koBulawayo, wasivakatshela abehlala khona ke Cape Town. Sengigogo mama Tshisa ubaba wahamba. Ngihamba emfeni yakhe but I didn't do anything. Because mina angisomuntu wetribalism. I love Pamela. We've got 4 grown-up kids now, and we are happily married. Our businesses are doing fine. Konke lokho kuthiwa ngizaba lo mnyama ngenxa uthandayelanga ubaba, yena ngiyaba lo mnyama ngoba wafaka ehawula. Although I say rest in peace Gunda, but I andaba la. Thank you Sekuru for standing for me. Thank you my mother for standing, my memo for standing with me and respecting my choice. We are happily married when in Cape Town. Ngicela ke ngicheleke ingoma. Wahlupha wenza right umkhawulisi umuntu owalisa umuntu omthandayo kodwa ungena njani yena engubaba yena uzikhethela umama wakho kodwa yena sefuna ukukhethela. Siyabonga ke uthi ngicela ungijela ingoma zomzabalazo ngiyazithanda. Ingoma yomzabalazo silayo yipi? Ingoma yomzabalazo uthile kathi yipi singamtikela nomzabalazo maybe perhaps simchale kuzojika izinto nxa ngayithanda yangilaya. Yeah. Thula mntanami sojika izinto.
Kwadimanda chichipisan. Kwadimanda chichipisan. Ho ho. 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 Ramaphosa president. Ramaphosa president. Senzomkhulu secretary. Senzomkhulu secretary. Zizojika izinto balukhalelani zizojika izinto balukhalelani zizojika izinto ziyojika izinto wena ukhalelani, ziyojika izinto. Marvin Gunda, thank you for standing for your wife and for your children, for your family. Thank you very much. Ngihlelwa ngisakhumbula siyakhona phambili nje ngeke ngikhokha umoya ngeke ngikhangele incwadi engayiba namanje. Yebo kambe sengiphethe ke beauty selo njani beauty selo. Ya mina ngizakubisela emuva ngiqeda ke isikolo ngomnyaka ka 1986. Kena nje isikolo belihlala lapha na ke dadewethu ke eloja eMpophoma. Ngihlala la mina ngisafunda ngithe ngiqeda isikolo ngo 86 lapha na ke kwaba nzima ukuthi ngizayenzane ngoba ngaphumele 2 uform 4 ngahlala phana ke kodwa sahlala ke kwaphela uJenesisi wami lo sipare wami usisi lo sipare babe senza into yabo ke nisizwa ke lami indlela khona phana ngaze ngafikela ukubona lami ngizuba la sengumuntu ofuna indoda uthe kunjalo ke kokulo lendoda ubaba khona lapha esekhulile emdala. I think I was turning 18 yena ubaba lo ngabona wayelama 50 years. Ubaba lo ke umfazi okwehlala emakhaya yena ubaba lo wayelemchova le role ezithwalayo. Ubaba lo wathi mntanami buhamba ubungincedisa ngihamba la ke ubaba sithwala akathathe lamakhabithi enyama endlovu sibhoda yonke indawo. Ubaba lo wagcina ke engithengela zonke izinto siba zinhle wantshela ukuthi uyangithanda ngathi athi nalungubabami kodwa ngagcina ngihawukela laye nxa ke sipare engekho lo sisi ngihambe ngiyengena ngale main house ngilale lo baba lwana nxa mfazi wakhe ngekho ngiba ngiqeda ubuntwana bami ngacela sengimithi ngitheze ngimithi njalo uSipara wabuza ukuthi misombani lo sisi babe sikongona siyabophisa hambe ukuthi wena urephile bangithatha bangise wesikhomo ngakhuluma ukuthi ubaba lwana botsho ukuthi ungirephile ngaze ngamithi indaba khona abanzima hangiswa ke eTrade Court eRegional Court lapho engafika khona ngagcina sengikhuluma iqiniso ukuthi hayi baba kangirephanga besithandana ngizwisize ngoba baba lokho wahlala phakathi ejele for good 2 months into le yandabula kakhulu nxa kasisi lo Sipara nomhawu bahle basuka ke endlini nathi silomntana ka baba lwana umfazi wakhe lathi kafonela kumbona umntwana wazi wakhula kade sezisebenzela umfana lo uyise ngazangamsupport lamo baba lo wahlwa ngenyanya into le yangicaphula ke Tshisa ngoba ke umntana wami waswela uthando lukayise ngenxa kaSipara wami lo sisi wami umuntu engenzanga lutho mina ngagcina ngisayenda kade singendele komoyo sengihlala ngapha senze emakitchen eSouth Africa ngicela ke unitshale izingoma ezilandelayo hayi ke kunzima
abantu bathanda ukuganga amadoda. Angazi ukuthi indaba othiwa kulokhu uzwa ngobotshiswane ngokubheda. Kela ngutshalo ivoni chaka chaka. Let me be free. Sando umwami sichalake ubidiselo ujana webi udisando umwami sithandwa themba ke uphilile mama ke lapho khona emakhishinini esethi wenza kuhlela ukuthi uhlukule umqiniso kuselesikhathi mala ngibambe evela ke kusuku oluhle usuku oluhle mthethwa kunjani mamthethwa nyambose usuku uthi ke Tshisa silithanda kuhlelo mina ke ngapha eChina ngiyakwazi ukuthi kade kwazi ke China sikhona sigcwele sibaningi ngathi phela abangani ngisesikoleni but ngiyasebenza hayi racism lapha inzima mfana kaSibanda abantu basimbolozela labo basithitha kubi experience ngabalayo yaba khona ke nesikhathi usiya qanda ubanjwa iCovid ngo-2020 yayibanjwa ngo-2019 November 2020 abantu babebona umuntu omnyama babaleka ama-China bathi sibuye le Covid kunjalo nje besithitha kube namapholisa eharasa konanga ke ngazobanjwa ngumall abantu bakhona bengithela nemichamo bengijikijela ukuthi ngisuke mbanike iCovid ngezwa ubuhlungu ngakhumbula ekhaya
kodwa ngabuya futhi ngacabanga ukuthi ngingabuyela ekhaya ngizodlana ngizophila ngani. Umama wayedubekile edinga imali ukuthi ngizofunda lapha. Ngaqinisela-ke kwashaya ama-lockdown sivalele phakathi khona phandle. Kwathi okuzothi-ke kungani kwehlile kancane ngaphuma. Kwathi-ke mhla ka-11 November ekuphumeni kwami ngathathwa ngamapholisa. Asesithi amaphepha ami ka-right kumele ngibuyele. Ngihamba amapholisa ayi-2 angama-Chinese ayengelafollow kwamagama. Omunye wasithi if we sleep with you siyakuyekela. Lami ngabona ukuthi amaphepha ami kakaphuma ukuthi ngibiselwe ngiyele. Agcina ngivuma. Kwakungena nto okuyenza ngobantu bakhona kuyi-2 kwaphuma ukunwaya nje vele ngezwa ngingcolile ukuthi mphongo usetshenziswa kodwa akula lutho abangenza lona. Ngaba buhlungu indaba yakhona ngiripotanga ngitshela ngamuntu ngawuqala ukukutshela wena. Yimo usuku oluhle mthethwa mina olithi usuku oluhle libizwe lami laphakathi mthethwa ngumalume. So ungethuki uthi undelele umhlaba wonke. Azoze ngapha ukhohlwa into ezala ke November ukurechwa ngama-China kodwa senga-recover. I'm very well. Khathesi ngiyasebenzela selo ibhizinisi yami khonapha ke-China. Ngithi mina kubo angiphumi. Abe uthi kaphuma usisi after kumenza yonke into le. Hayi madoda kunzima amazweni lawo. Andwatalaza ngicela-ke ingoma ethi Peace in the World emachiko singayikhona. Nasi ingoma yakho usuku oluhle mthethwa. Ma-China ambhinya uthi awuphile singamzweli uphilile. Everywhere. Let us get together. Whoa, whoa, whoa.
vela kumachikos ingoma Peace in the World. Phendula kunena Dan Chanda. Isigebenga somculo zonke zahambayo. Qembuleli ke lesplash madoda. Kuthi kunjalo ke mbale ke vela ku Donald Velase. Donald Velase, I think ngicina thunjani lapha. Unjani? Tshisa ke mina ngile minyaka ke 33. Angakhuli kakhulu ke. Unkosi zamule 28. We've been going out. We've been happily married. We've been going out for 8 years and happily married for 4 years. Sihlala ndawonye. Of late I've developing a problem. A problem engila mfana kaSibanda. Ngumfana mpela. Mfana kaSibanda. I problem engila ukuthi ke ngibona ngani umfazi wami wenziwe something. Nxa ngithi ke semacansini ngisithi ngingenisa nje ipipe lihlevele lilale. Kangichami masinya ngenzini. Every time I have an erection when I try to penetrate iyalala. Ngachaya ithalaza nje kuyasebenza. So kuthi kunjalo ke into lesingihluphe kakhulu. Angazi ukuthi ngithini. Ngibona ngani ke ukholo sengiloyile. Ngithaze ngenze njani? Ngaze ngidle hlahla bani? Ngenze yonke into. I felt it that I'm young. But when I'm alone, I get an erection serious. But whenever I try to sleep with before nje penetration after ngavela umkhizi iqile ngithi ngiyangena kuyala. Kambe baloyena yini kumbe bafuna sihlukane. I'm 33 years old. Tshisa please nxa ungasiza mntaka baba ungibone ukuthi ngenze njani. Ngoba ngibona ngizachithela umuzi. I try to compensate ngomlomo. Okay, usisiyasebenza ngomlomo. Hayi ngiyakuzwa nto. Wena uyavunyelwa futhi. Ngicela hayi anguhleki kodwa ke ungethisile ke lokho. Usemncane kakhulu ukuthi wale complete. So angazi umbe usekhanda kumbe ungazi. Kodwa wena uthi ngiyacela ke nxa kulomuntu osizayo bakwethu la nxa lisazi ukuthi nxa kulento enje umuntu welatshwa njani. Umsizeni ofuna uthi ngilinike inamba yakhe. Ofuna ukumsiza ngila inamba yakhe lapha ngizalinika. Get in touch with me. Uboneke inamba yakhe. Umsizo umfana omncane kakhulu 33 years. Angeke kwenza Tshisa. Ngoba lo mntwana 1 umama la semncane 28. Bachata sebele 4 years. So kusencane. Kumele ungakwenza nxa wa 70 ngayavuka. Cela ke unitshele ke ingoma iyakhulana evela ke ku Professor hamba le dala umkhizi nxa ungayithola I remix yangikhona uncedana. Okothi uthanda ukubonga kakhulu kuhlelo ngisakhumbula sibonga babe CNC batholakala for weddings yonke imitshato ama-party you name them funerals abe church ma-churches come on broadcast your church live here get in touch with us yes abe sikhona khona bana sikukhiphele lokho siyabonga kakhulu ke igama ngezetshia Sibanda mbalese nomatshelela bye bye lawe Joe bye.